تماشا وانجا هيدي دشارتوفي بيروشا دجوار دا كل روجه بهي ميوانا كمية هجاية وهاي داري روشي برئيس مصطفى الشفيق شربا كاري سياسي الاستوديو ميوانا منه هاي مصطفى هم بخير بين يالك سباس البته هيرشين اسرائيل حتى فيغا بيجي بردام ديكن تيغوتن لشيراس بيغمان كاريه كي دروس كنا مشكان كريا اماج بالا فرخانه سربازيه توريز بتمام جنابريه كواتا اظهيرشه كي بانوراميه بردام بو نوان هيرشان تشاري ديگل بله او ارشا ام تشين بيجن حمله كي نويان قناغه كي نويا د شر اسرائيل ايران ده قناغه كوج غزه دست بكر بحزب الله وحوثيه دوام كر بپاشماین یان گریداین ایران د سوریا و عراق ده بردوام بو اف قناغه هری مهم و هری گرینگ د شر ایران و ده بقناعة من ده بداية الشهر داجي بلكي من چند برنامه داجي بود شهر 4 مرحلة بود بداية ده مگو شهر 4 مرحلة مرحلة أخيري لدانا إيران بيتن يا إيراني حولدان دبلوماسي هبيتن چونكي لدانا إيران دي بنفسانا يبيد يا بزحمت بيت يا جرام بيت لي بوي إسرائيل هدف حري مهم دناف توايف الشهر ده نهيلانا بنجين أتومية إيرانية نابي ايران ببيت صاحبي اتومي اف هدف استراتيجي بود شر ايران ده يعني هدف هري جرين بو جبر و ام دوی قوناغه ده نم قوناغه چاره یا شر اسرائيل جبلي بنجهن اتومي يعني سيستم سربازي ايراني بتمامي تايبتيجي جبخانه يا سربازي بتمامي ترجع امان بله اسرائيل استراتيجيه كي دم دريج بشار دمشق اگر اسرائيل حسابك ناب متى هدفها اولي يا اسرائيل ديسا لدانا اتومي بو لي دبيا حماس بتاثير بك دبيا حزب الله بتاثير بك دبيا حوثيه بتاثير بك دبي سوريا خطر جبو اسرائيل نمينه دبي العراق درجه كم مازن خطر بو سري ودر كبه اول نهاجي تكرني هدف رئيسي ديسا لدانا اتوميه ايرانيه نابي ايران ببيت صاحبي تشيكي اتومي اف ليش بويكو بجاجه بجاجه هدفي بيست برجريا سربازی ایرانی تمامی تیج بشکنی سیستم کنترل تیج بشکنی و دو بیننجی ده هدف شفا دربازبی ایرانی دا دو او زور گرنگ او کرنه یک فرمانده استراتژی یعنی سپاه سالاری فرمانده سپاه پاسداران و فرمانده سرطه ایرانی و زاناين اتوميا اساسي اوانا كرنا هدف رئيسي دقل سيستم برگري ايران ده اوكر يعني هدف بدري ده وقت مونكو هدف يا اوبه واف فوناغا يكلا كرويه دشار ايران واسرائيل كواتا ايران دي بيجي برسفا كامجيه به حتى بغاوي برسفا وسانا بيه كو اسرائيل بيچاره كرچند اسرائيل تدبير گرتنا دي بيجي بيجاره ده به هيرشن ايران به تر من بو هيرشت ايران دو سيستم شر يعني هي استراتيجي دست ايران دابون همبر اسرائيل يك وكيلة إيرانية منطقة هريمي بون وأف قوة هري أساسي بالدسوان ده حماس بحزب الله بحوثي بون سوريا وبنكين إيراني سوريا بون وهزن هندك هزن شكلار إنجليدا إيراني العراق أوانا حتى درجة كي مازن هاتنا تكشتان يعني هاتنا إيش ناظرين بتأثير كرنا الله يعني كم فهم بيجي هذا دوام يا إيراني هذا مشكية يعني ده آلية سربازي ده فهم بريخبتين إيرو شر بعسكر بجندية نايت كرني بالتكنولوجيا تكرني أجر أمد بيوارد بريخبتين راست إيراني قوته كي مشكي باش ده صحيح وتجربه كي باش ده تشويه دمك الدرجه يعني جتشبونا كمارا اسلامي مشل الشر ايراني وعراقي يكم حتى نهار سيرفي كارت كرني هذا كي تكنولوجي باش بيش ده اللي اف هذا التكنولوجيا ايراني اگر ام قياس بكن قال يا اسرائيل كو تكنولوجيا هري بيش كافينا هذا سوندا استحملناكم كوبه هذا كي الرئيسي لايران ناچاري جوابك بدت اسرائيل اگر جواب نده يعني ايران حمي او ادعائك وحطنا او بانگشك وحطنا هذا كرني ديار قوة خدا او نازك بقوة كواتا ايران بشتيفان هيرشان ايران كبو بشتي تكبرنا او باليني وكو تيغوتن روشالاتنا في ايران بشتيفان هيرشين اسرائيل بسرفي ولاتي دي ايران كتشابك جاري ام مرحلة الشر داينا بس قناغا چاره كي يا بينجي و چاره لا قناغا بينجينيا
قوناغا چاری قوناغا یک لای کرنه ایران دو تشت مهمن بو اسرائیل و بو دنیای جی برانبر ایرانه یکم اویا بو ایران مسئله اتمی به هیچ شکلکی او يعني الريناضني اف قطعيه يعني تشتكي قطعيه ودبيت متمانه بدربدن اسرائيل تاني ليدان نابنا اسرائيل نتنز تكشكانديا بالشراس جارك ليدان هالدا يعني ليداني كاريجر ليدانا لي وان ليدانا تاني ناهيتك واكو غارانتي بو يعني متمانه اسرائيل تشي بو خلاص بو نخير دبي بيشتي بريكن دبلوماسي ريكا سازيه اتوميه جهاني بشن اثبات بکن که ایران ایدی توانای برگیریا یان چکرنا اتمی نینه حالا یکم یا رئیسی اوه که ایران تخواستن یا دوام اوه که ایران به هیچ شکل ایدی اف هیزن گریدای و دی منطقه ده بخار بله یعنی تدخل منطقه بله كاك مصطفى كاك مصطفى ديامي بحسي روشة عراقي بكين هالبتام العراقينا ولا ورجيك روشة تتديتن بدنجيك تتديتن شيستو حفت جروبين تشكدار هنا بارا بتريشوانا جريدا ايران هنا بيشتروان جيف خارنا ونها بدنجين حتى تقولن بياننامه جنينه تو روشة شاد حتى نوكا ايراني بوقت بيجي هشياري بهدي او قوات خوب كارينان لگشت قوناغ اخیری د قوناغ اخیری دا هر چیز دست ایرانی بده بکارینه لی بو عراقش موقفه کی گلکی زحمته صاناينينها جباركو او ميكانيزم يعني او قوتين كو بشين رد وان ايرشا بدن زحمته يعني ام بيجن شركي جبهوي با بعسكرا شراب بكرني احتمالك ملكي خوبك لوان اف جماعات تود بيجي شو ما شرط وان لي شرط ندوي ايران دبي ما دناف عرض يعني اسرائيل دبي ما دناف عرض ايراني دا بنكين كنترول و ارستكرنا مشكان افاكريا اف تكنولوجيا كي جل كي بيشكتي دا هات فكرني قوته كي حوالگيري جل كي مازن ودره ده تبخارين قوه رنگل جل دولتان نبيد الدنيا بلکه اسرائیلی کم بیت قوت دست دهید جبر ول هم بر بشری از باورنا کم او گروپانه بشن تشتكي وقت عراق وقت عراق جي طبعا بشتي اف بجبهين دين حميكم بحث يعني حماس حزب الله حوثي سوريا وانا حمي كتن العراق انها جبهه اماميه امثال بيجن جبهه كواتا وجبهه كونكريتي وبهزو فراجر يعني اف جبهه من جبهين دلي اسباورناكم ذاتا تشتكوا ديار الدنيا جد دخوازه اف شرط حدودك كده الراوس يعني حدود برفراوان بوننا حتى بشند يعني حدودك كده الرابقرن جواب ايران ديش بوي ويتشويت اف جرين قد بيتشارشويدا ايران دشيت الويري قوات العراق بيخي تحركتش بوي اس تصورنا كم بحجمك برفره وكي كوبشين جوابه فان هيرشين اسرائيل بدن بوي حجمي جوابك اويدي بيتكرني ايران وقت من قلت تشتدس ودنها او قوتها مشكيه بالستيه قدس ايران ده هي دوام كارينيتن ايا اوانا دشين او سيستم برگري اسرائيل كو صالد دريجن يعني اصلا وانا دشين وانا در باسكنيانا تجربه اسرائيل جي بشتي شرح حماس قوات كتي واف سيستما قوات تركيا وتشتي كوتي ديار كرم قابلي ترامب شي ديار كر دبي ام برگري اسرائيل كن اگر بو وك اخبار داجي در باز دبا طياره فرنسي امريكي وبريطاني جي د پاراستنا اسرائيل دا لهمبر درونت ايراني دا بشتارن يعني ليره كواتا جبهكي كو صاحب تكنولوجيا كي بيشكتيه وصاحب قوتك عسكري بيشكتيه وصاحب استراتيجية عسكري تقميد بدريدا لهمبر ويا ومع العلم ايران دبي وضعيدا تقريبا بوضعكي تاني ما جبروي شرب ايران انها دخلك زحمتها كواتا كاك مصطفى لا انجرت ويجي زحمتك وبشين جبهكي قوي دبي وارده بكن رنجه عندك رد فعل هندك كارفدان چه ببن از اوی صدا اگر هم بحث باندوریا سیاست بکن باندوریا ایران لسر عراق هبوی که انتظار که حتی دوی چارچوی داور روشان ها که پیش او باندوری دید چه عجبی گل ام جاري رنگل سر لیکوته يعني کار تأثیرات وی شارد دما پیش دا دی چبیت بجاكي نشن توقع حمید تشتابكن لتشتكو ديار وحتى نها مديد وكما الشرق غزة وبشتي غزة دا جديد ماقو مرحلة كي مهمة جبوي روشلات النابين بقشتي يعني تأثير إيراني يا إقليمي دي باشك شركت نك إيراني از باور كم رينادن كو چه هزي ديجي دوي منطقة دا كواتا تدبيني
دي گوهرتن سر توازن هفسنگه هزل روشالات نوین چه بویا؟ چه بویا؟ چه بویا؟ يعني ده چه بویا درجه کی مازنجی چه بویا برینو که اسرائیل بجبهه کی دنگ خود اسرائیل ده مابو نه اسرائیل تقریبا قوت حاکمه ده منطقه ده و کسی که بشه حال حاضر دروشلات ناوین ده ریکی لاسرائیل بگرد دوی قوت بونا و بالا دستیات منطقه ده از کارم بجم نینه حتی دوی ایرش عبرش ده دیار بو و اسرائیل پابند نیه به پرسپکتیفت امریکا جبر بي يعني بالانس هيز المنطقه ده بالشكل كي يعني بنجهين هاتا جوهرتن اف رنگ دما پیش ده هندك هاف پیمانی و هندك رکفتنیت نو بنت پیش لي بودمكي نيزيك ده اف هيزا اسرائيل ريغري كريل وهيزا اسرائيل بلقاء مصطفى كواتا اگر ام داخوانيا ترام دست بكين كم مصطفى شاد بين برأي من جبيت بو ايراني ريكا هاري راست او بو چكي يعني بريكن دبلوماسي ودانستاندني بمسألة حل بك إسرائيل دو قرار خدا دو بريار خدا يا نهشتنا هذا أتومية إيران ده قرار كويك لا هي يعني أبي حم مناسبات تجد بيجن رادارين إسرائيلي قوتنا إيران نام ببيت خداني شكي أتومي ترامب جي بري كان رجعيني قوتن تكرار كر موقف أوروبيش دوين نقطة ده زدنا نجده يعني اللي مسألة كواتا كودنجيت في برسده هي اگر ایران دوی واریدا گشت برکن دیپلماسی گشت وای اج باورم ایران دکاری بو خوشوی شرعی دوی شکلی او بکه جنها پیدا جی قوناغا پشتی ویجی تگاواری جی پرسی قوناغا پشتی ویجی دوی نقطه دار خود بینید آیا ایران پشتیوان لیدانا دی آماده بیت دوی مسئله دا جاره کدی بزورتن سره و هر چند وان اورو که قرار بود روز شمیان یک شمیه بو کل مسقط رونین جاره کدی ایران قرار دا کوی بشدار نابیتن دوی اویدا بس اب محاوله بردوام بقناعتا مجبرکو راسته پشتوانی که اسرائیل هد بشریدا لکودنگی که ناو دولتیش هیا کو گرجی و آلوزیت روشلات ناوین زیادتر برفراوانه مجبوی و محاوله دی جدی بنجبوی کجاره کدی بزورنا سر میزه دانستانی و بو ایرانش ما اوه هری لوژیکی اوه جبوی کو ریل لشرکی ماستر ده هری میدا بگره ایران جی گلک او خوش دست نده زورینا سر به او نقطه کو بس تو نبینی ایران د چارچوبه و روشه دا پشتیوان هرشان و گره سرمیزه گوتو بیجان ایدی هیچ ورقه که زخته بنابه بلاوازی دی بگره گلک جا کرد بیجن اگر زرار جنویش بزوره کاره از بیجم رنگ منطقه سیاسیش دف خلط نبه اگر مرو بزانه شرکی داویاوی خرابتره و نتیجه خرابترن یا منطقی اوه رای دارن ایران بخو ایرانی وک ایرانی وک فارس مشهور بعقليات لوجيكي زادت التعامل كرنا قال مثلا ايران سيستم كوي الدولات داري كافن هي رنجا جارك دي هالسنغاندني بك عراق شي ديار اورو كوبنوي حكومتي تشيبيا ديواري دوي عندك روشش نودا جارك دي هالسنغاندني بك جارك دي زفرني هفسنغازي اسرائيل يكم جارنينا بنجهن اتوميين دفر دكامان سال 1908 که عراق كرامان 2007 يا سوريا كرامان جبنها ايران دكامان يعني هر ولاته که خود سیستمی که سربازی پیشکتی به بقبل سر خود زانه که وقت چارچوب اوانها هيا هفسنگه هزه تا گود پیشتر دیت هات گوارتن که وقت کی جان آرید قازانجا به هفرتی بکیل يعني هفسنگه هزه وانها ويا هشتوسي و سال لدانا 2007 و حتى بريتش چندکی کل سر ایرانی ها بود نبدو شکلیه تشتی حماس لدانا حماس او هزا کو اسرائیل پیدا کری راستی بالادستی کی تواب سر منطقه یعنی نه تنی بالادستی به هزا تکنولوژی و عسکری بلکه بالادستی کی کو قرار داشته یعنی دیزاین کردن و روشلات نوین ده واتا هزندن جانا ترکیه هي ولاتن كندافي هنا سعوديه هي قالوا افهزه و بدمان اف ناي معنا کو افهزانه حمي جهول الراد بنيان اوانا چ دورنينا يان اويدينا بالنخر او جارك دي على بياتا وجبيره وشرازينا او نخر رازينينا ذاتا موقفك شرمزار كرنيج اللي هم بر ايرش كل هم بر ايران شبونه زوان دوله حميده هاد ديار كرني لي اول جوره كاج رخص نوا هيزه د منطقه دا چكرنا هف قيمانيت نود منطقه دا ایران پشت بهار عربی بتایبتی بالا دستکی برفراوان ده روشلات ناوین ده هبو اویدیه که ولی نه معنی او کو ایران جی تمامی او دی
كافيت يان كافيت روشكي ودي نخر از روشكي نو جبوي منطقه دبينم كو امبر روشكي نو ام دي بحث كاك مصطفى امين بحثي روشالاتا نو بكن روشالاتا نافينا نو تهما بكر لتا نافاروكاي بحثنا كي كواتا نتانياهو كان هلكتنا كو قد ما روي روشالاتا نافين جوهر كواتا روشالاتا نافينا نو اوتي بحث كين بياتا دي اشار اب روشالاتا نافينا نو كو ام بحث كين نو داس بينكريا باور كم انه هاتويه كي بشرح خليج داس بكر روخان رجيم صدام دودهات بشتبهار عربي دودهات يعني بنجهكي جوهرغان كاري دروجلات نافين ده هبو كبجل لك شكل سربازي شكل سر هلدان جالي جماهيري روخيانا هندك رجيم وهاتنا هندك رجيم دي او يا جريند نافيب جوهرغان كاري ده دولتين كو بهذا سربازي وبهذا عسكري وبهذا خويا يا دولتي دخوازن هندك دي ببرشخينين يام ببنا اصلا جوهرش ابو سر هندك دي افزل هيزيا المنطقه ده بداوي قناعتهم إيران يك نمونه كجوانا روخيان رجيم صدام نمونه كجوانا دوي أقوات بجوهرتن بو هندك شكل دي تشيف مثلا نها السعودية هندك بيشنجا فيركا هندك اتفاقات نوك من قد تشيبن هندك ركفتنت نو هندك بالانسات نو دي تشيبن جغرافيا سياسية زولتر جغرافيا سياسية هشتان زوا ام بحث بكين لمحتملة ندورة او شيء شو كي جوهرتن مثلا ده إسرائيل لبنان سوريا ده بري ويد تشيتن كو هندك تشبين جوهرتن ل يا جرينك او دوی اف هیزن کو به هیزا چکداری و به تپسر کردن حتی نه خوازن تعامل دیگر و منطقه بکن دوی و هیزا بگوهرتن با هیزا دیپلماسی با هیزا آبوری زیادتر جی هیزا آبوری داد که پیش و از باورم اف اتفاقا کو اسرائیل دا کو کی سر کرد گل سعودیه ولات خلیج کو ام لدنر اتفاق ابراهام یان جری روا داوود اوانا از باور کم اف دویت جورک ج پیشنگتی ج بوی کو ام بنیرین منطقه پیوستی بنده یک منطقه بروی روشکی نو ده مصطفى بالكشنه لكولين اودي ببا يعني زيادتر دوار آبوري دبلوماسي وكلتوري دا حتى نريد ترامب جبوا روشة سوريا وباليوزي في ولايات تركيا بحث ركبنا سايكس بيكو كده ودركبنا سايكس بيكو بيوست كاول سر عدنا مايا يعني قال جرى بحث جوهرتنا جيوبوليتيكا روشالات النافين تيكرن قالوا او قالين بو ضررمندن سايكس بيكو بو ضررمندن اف جغرافياني بو ضررمندن وان هبوتون تو تجابوي و در انجام خیرک بوانت دهبی از پرچکش به گوران کاری از وسط بینم از نتنیش بوی خاطر وان ملتا یعنی بوی خاطر چاو کرده یا بلوچا یا امازیغا یا فلان و بیوانا نخیر جبر خاطر بالانس منطقه جبوی که تو اف هزا زیده یا زلهز منطقه کیم بکی و بالانس کد گلوان چه بکی اف پیوستی پیه یعنی دوی ملت اندیش یا دولت بچوک جی حتی حد کی بلنده بن کو هزان بشن گلوان بالانس بکن کرد یک جوانن بلوچ یک جوانن احتمالا دما پیش دام شاهدی گوران کاری دیده هندک ولاتی دندا ببین لی منطقه بگشتی بر ویوان گوران کاری تواتد بیجی رژیم سنترالیزم مرکزی بهس دما وان درباز بود منطقه حتى عندك انا رنگ بمینن چون که اف گوران کاری وقت من روشلات ناوین ناوچه کی وسایه تاثیر وی عالمی هيا تاثیر وی يعني فرر رهند هيا جبوي گوران کاری کی نیکو ام شبرا بنس بده تشتکی دی بیت بس قال لازم غير متوقع ام تشتکی جی دی بینین وقت من گول جنوحاتو یکی و حتی نه ام بردوام بر بهنده گوارتنا چون کو یک اتجاه داده چی بور بك قاي مصطفى وناغن قال في سيرو سمر مدينتنا قال لك رجم هاتنا شنو يعني جوارتن د 8 مدى طيبتي نطا حتى نا جوارنت قالك سريعا تنبي انك سريع ترن سريع ترن جباركم منطقه دي تحملها عندك مشاكل ناكو بيشتر هبونه يعني بين چاره سر کرنه یا بيته سبب مشکلات مازن بو دنیای مثال سوریا هم بيجن يعني سوريا بو بلا بو همه دنیا مجبور بو چاوکی دی پیدا بخشید اولاتین دنیا کو اف تعامل خلاتكم حتى نه بحث کرد يعني ناخذ المشكله چاره سر ببن يعني الا هي سر تفسر کرنا ملت بردوام بن الا هي ام دخوازن تابعه کی نتوی نجات پرست فلان ولات حاکم بیتن ولات دین و ملت دین و فکات دین همیا انکار بکه یعنی همه حزب دست من دا تو هیچ نبی اف عقلیت اف منطق ایدی منطقه ده ناخذ اف سبب پرزگیری کرد تو تا مصطفى اگر ام لدایه بحث بابتو پرسن آبوری بکن تو زانی جدی به فکت سرکی ایکش دینامی سرکی وان همو
هفرکی و گواردن جیوپولیتیک بابت پرسین وزی بن آبوری بن ریروی استراتژیک بن کاتا لدوره گلو تو نبینی امریکا مبستاوی ایدی لدوره که شهوایی که گنجاو درست کرد دا بکاره با آوی که باشا برهنان اتداب کرد حتی برپس نهایت امریکا دوجی که زیر برگیری وی ولاتی گود امپریا هزه و آشتی بچسبینی لدوره بگمان هزا نرم هزا حشق يعني اخيري ام دبي بزبرنا سر هزا نرم هزا آبوری هزا دیپلماسی هزا کلتوری هزا روشنبیری دبی او بیا و کرن پیتویا که ملت و منطقه جو بیا هیا تایبتی ده هرم دا بنگه یا پتانسیل کی گلک دولمند ای آبوری ای وزه ای اوی هیا کارینانا و تنش بوی منطقه نش بوی دنیای دست کفته کی مزنه لی بداخوا او رژیمت کو دائما او امکانه لساحه الشر العسكري قوته لدست حالات کی تکروانه بکارینانه هم خلق منطقه به بهره کرنه يعني جوی محروم کرنه جوی خیر و بیری هم جی نهیله کو دنیا جوی استفاده کی وسابقت کو خدمتا پیش کتنا به منطقه که منطقه بطبیعت خو د درجه دیرو که ده حتی ورو لسر دو بنگهات شد پیش بکوید یک اگر ملت منطقه بجداریه کی کارا به همی پیکاتو به همی خلقا و بکن دوی اوه هبید که اوه محروم بتایبتی 200 سال در باز بویده قسمه که خلقی تمامی پش پرده خستن حتی تنوان ولاتن که خب ده صلاة نتویج حساب کرن مثلا ده صلاة بحث العراق و سوریه ده تاني بو ده صلاة کمینه که نبوی عربا جوا که وان ادعا دکر يعني لتركيا كو كماليزم زيادتر ادعاء تركيتيت كتن ويا يعني لإيران كو ده صلاة الديني زيادتر حاكمة نبو ده صلاة حما ملت يعني الديمقراطية كي كو بشتارية خلق يعني بنتبرهم نبو يادي تر أو كو هاوكاريا دروا لسر أساسا كي خلات بوديسان يعني أمناشن بيجن والله دس يعني هاوكاريا أمريكا تقال ملت منطقة حمير راس بو يعني هاوكاريا أوروبا تقال خلق دولة منطقة نخير وانجا حتى دم كدريش تشجيريا دولة ده صلاة ديكتاتوري كر ده صلاة پاشورو كر ده صلاة وسا كر كونت خدمت ده مش بروي پیدا چونه كي بنگهين ده تيگهشتنو سراسكرنا وفي سياسة كو حتى نهاية تاني شر نأوى شر رنجة ريت الهندك خرابية بقريد ليا راستي أوى كوش نهاوبي بعقلك سليم جبوي خدمتا ملات المنطقة والدنيا يجي بشن منطقة بروي أراستي كي نبن لجاتي هزا حشك هزا نرم ببقارين عنه ولی برس مصطفى شفیق چافدری سیاسی گله سپاس مصطفى